Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal. Ih, barang saya santri anyar ya. Pahmi? Pahmi? Bulan kaji. Pahmi? Bulan kaji. Mana barudak? Santri anyar teh anu tiluan. Teka dia, ya. Oh, mun kaji, mun. Saya panggil enggak sipir. Bang, Di mana? punten, piwadan kan itu ke kaji. Mohon. Aduh, udah isin amat aing. Lu kayak helm deh isin, Bang. Iya, aing susim teuing aing. Aing burung. Cuma berak. Saya. Ayahnya. Oh, mun kaji itu badai ka dieu lah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Wajik. Masya Allah, Masya Allah. Yuk. Diam. Aceng itu di mana? Di Malingping Kak Haji. Oh, di Malingping. Malingping mana ya? Babakan jahat Pak Haji. Oh, bapakan jahat. Namina sa? Palak Pak Haji. Palak. Mohon. Wih, nami palak mah akur di ayat Allah. Bagus ya tenaran palak, menangaranan sa. Mohon nama Bapak pula Kak Haji. Wih, gagah bapana. Apal surat palak? Insya Allah. Ayo gerak coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wah, bagus. Bagus aceng apal sesuai dengan arana. Palak apal karena surat palak hebat. Nuhun Pak Haji. Hari aceng di mana yuk? Malingping kaji. Oh, Malingping. Mun, Malingping di mana? curug. Curug. Berarti Cipunde ya? Mun. Sana min aceng. Nah, Oh, enas. No iya tadi palak. Iya enas. Sesuai ya arah aceng ya jeung surat dina Al-Qur'an. mun. Surat enas. Aceng apa? Surat enas. Ayo gerak coba. Waduh, migran si Imron aing mah. Dia geus camat Sultan Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Boleh. Aceng hebat ya. Waduh, arananya Imron. Dia kena kita maca surat Imron kayak kumai caranya. Iya, aceng di mana ya? Malingping Haji. Oh, di Malingping. Malingping mana? Sarongge. Malingping Sarongge. Sana mina. Imron. Ngena beo Pak Haji di lembur mas rok dipanggil Imron. Sana. Gue. Sok dipanggil kulho. Pan sok dipanggil kulho. Panabe mah bisa naon. Iya mah akal-akalan si iya kusieun sita maca surat Imron. Kita maca kulhu ko yang 1000. Oh, kulho. Mohon. Aran Imron tapi sok dipanggil kulho. Mohon. Oh, ayeuna aceng. Maca kulhu 1000 kali balikan berarti. Seriusan Pak Ji, apa baca Allah 1000 kali? Gerak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.